manu inang hati no asu fuik. Agora, hau hakarak imi conta filafali historiane mai hau. Liu husi hare ila sira iha pagina balu. Imi pronto? Pronto. Mai tahu. Saida maka acontece iha pagina dane? Manu ija hare batida iya dutla. Saida tang. Batida sugala dutla. Los. Manu inang hare matang rua no inus ida ihadut larang. Parabéns! Agora, imi hare balada saida det makihane? Manu horade. Saida tang. Udah karau. Saida tang. Ibi malai kofahi. Los. Iha manu rade, iha kuda, iha karau, no iha bibi malai. Pronto. Semak bele hasara bibi malai ne liang? Hau. Meh. Furak los. Alisira. Semak sehaneng hetang. Saida maka kontesi hane? Asu duni manu. Los. Asu fuik hakara ketuhang manu. Tambah sa ni hakara hang manu? Tambahnya hablaha. Dalam rumah ni hamlaha tambah karik emalafuhang. Dia agora tuiri mini hanuing asu fuik morisi hane be? Asu fuik moris iya ailar. Los. No ni han saida de? Manu, busa, laho, pentolong, andoko. Los. Ni morisi hai larang? Ni belehang manu, laho, manu tolong, man fuik, man duku, no selptang. Parabéns! Imi hareto kiha ilas ne. Saida maka kontese basu fuik agora? Karau lo ke ibung, lo aswarai lapang. Los. Ne tau karau ni liang, no ni halai lakon tia. Asu fuik halai lakon ona. Balada sira sinto insa agora? Seni kontente. Sira hotu kontenti no hak matek. Manu inang senti seguru ona. Parabéns! Basa limang makas ba iminya ang. Tambah imi hatene ona historia, manu inang hati no asu fuik hodiak. Agora, imi bele konta fali ba ama, apa, maung aling, kolega, no ema hotu nebe imi hasoru. Bele kelai? Bele. Pronto. Obrigada Barak. Atividade le historia remata ona. Keta haluha